Kita tak makan pun makeup skincare. Betul. Tapi lipstick, kalau ikut kajian 12% kita pasti tertelan masuk dalam perut. So lipstick yang kita pakai hari ni masuk perut tu apa cerita? Untuk mengeraskan lipstick tu kita akan guna bahan mentah, nama dia stearic acid. Okey. This stearic acid sumber dia ada dua. Satu daripada minyak babi, satu lagi daripada minyak kelapa sawit. Okey. Kalau dekat Malaysia ni mungkin mudahlah kita nak dapat minyak kelapa sawit kan. Tapi kalau buat dekat kilang luar negara, especially dekat China, dan harga minyak kelapa sawit mahal. Harga stearic acid daripada sumber minyak babi ni murah. Dekat belakang hanya tulis stearic acid, dan even kalau kita search dekat ChatGPT dia kata stearic acid is a ingredient untuk mengeraskan ni. Tapi dia tak tulis dekat kotak tu stearic acid sumber babi ke atau stearic acid daripada sumber minyak kelapa sawit. Tak jelas lah. Ya. Jadi sebenarnya kat sini yang ramai pengguna, bagi saya pengguna telah bukanlah ditipu, tapi pengguna tak tahu macam mana nak cari bahan-bahan sumber ni. Sebab tu kalau tanya saya, logo halal tu sangat penting. Sebab ada orang kata kita tak makan pun makeup skincare. Betul. Tapi lipstick, kalau ikut kajian 12% kita pasti tertelan masuk dalam perut. So kalau kita pergi kedai makan, kita nak cari orang yang kita nak cari kedai makan ada logo halal. Tak ada logo halal, kita tak nak makan sebab benda masuk perut. So lipstick yang kita pakai hari ni masuk perut tu apa cerita?